Yes guys, ndabifuriza umunsi mwiza cyangwa se ibihe byiza. Mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside, muri kumwe na wa musore wanyu ari we yes Bahati Chris. Nk'ibisanzwe rero ubagezaho showbiz cyangwa se ubagezaho bimwe mu bintu birimo biravugwa cyangwa se biri trend. Yes, uyu munsi wa none rero ndakwifuriza ibihe byiza, ndakwifuriza umugisha, ndakwifuriza ibyishimo, ndakwifuriza ndetse umunezero, ndakwifuriza intsinzi no kuzagira ibihe byiza, ibihe byose uzaba ukiriho, ndetse ni kuzagira iherezo ryiza. Iyi ni The Truth Inside rero nk'ibisanzwe channel yonyine iguhereza umwimerere w'amakuru ukeneye kumenya. Icyo nakubwira rero ukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside, nakubwira ko YouTube imaze kuba imwe muri platform za mbere nziza zimaze guhindura ubuzima bwa bamwe cyangwa se benshi kuri ino si udasize hehe ndetse no mu Rwanda. Dore ko hari abantu bifuza kuba batangira gukoresha YouTube nk'akazi kabo ka buri munsi, ariko bakaba barabuze aho bahera. Nuko rero niba nawe uri muri abo bantu bifuza gutangira gukoresha YouTube mu gihe gito ugatangira kwinjiza amafaranga menshi, icyo nakubwira nuko birashoboka cyane. Dore ko niyo waba ufite kandi kazi, icyo nakubwira nuko bishoboka. Gusa uyu munsi ndakubwira abantu 10 ba mbere mu Rwanda babashije kugera ku nzozi zabo bakoresheje iki, bakoresheje YouTube bakabasha kwinjiza amafaranga cyangwa se akayabo k'amafaranga menshi kuri YouTube. Yes, gusa namwe mwifuza gutangira gukoresha YouTube, mutwandikire muri comment ubutaha tuzagira iki, tuzabakorere video yerekana neza uburyo mwakoresha cyangwa se watangira gukoresha uru rubuga cyangwa se uburyo watangira kwinjiza amafaranga nawe ukaba umwe mu baherwe. Okay guys, reka twinjire rero mu kiganiro cyacu neza cyane. Gusa ndagusaba wowe utarakora subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Yes, reka twifashishe urubuga rwa Social Bread maze turebe channel 10 za mbere zinjiza agafaranga gatubutse mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga Bamenya series. Umugabo utera urwenya cyane bita Bamenya series niwe dusanga ku mwanya wa 10. Bamenya series rero niyo channel ya comedy mu Rwanda, yafunguwe tariki 4 z'ukwezi kwa 12 2018, ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 99 ndetse na subscribers ibihumbi 445. Yes, iyi channel rero bita Bamenya series ikaba yinjiza hagati y'amadolari 441 kugeza ku madolari ibihumbi 700. Ubwo tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza hagati y'ibihumbi 462 kugeza kuri miliyoni 7 n'ibihumbi 400 by'amanyarwanda guys. Nubwo rero ku mwanya wa 9 turahasanga umusore bita Nyagwaye Innocent. Uyu musore nawe ukunzwe na benshi, uzwi ku izina rya Yago, ufite channel bita Yago TV show. Uyu musore ukora ibiganiro by'imyidagaduro ndetse n'imibereho y'abantu, nawe akaba yinjiza agatubutse ku bantu bakoresha uru rubuga rwa YouTube. Yago TV show yafunguwe tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2016, ikaba imaze kurebwa n'abantu bakaba miliyoni 85. Rero uyu musore yinjiza amadolari cyangwa se amafaranga y'amanyamerika amadolari 448 kugeza ku madolari ibihumbi 7,200. Iyo yakoze neza, urabyumva nawe, iyo yakoze neza amafaranga yinjiza. Ubwo nuko uvuga ngo rero tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza ibihumbi 469 kugeza kuri miliyoni 7,500 z'amanyarwanda. Oh yes, kandi ku kwezi guys. Nuko rero ku mwanya wa 8 turahasanga The Choice Live. The Choice Live iyi ni channel iyoborwa ni Sibo TV, ikaba ariyo iza ku mwanya wa 8.
Yes, kubyo wamenya kuri The Choice Live, yafunguwe tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2012, ikaba ifite aba subscribers cyangwa se abantu bayikurikirana ibihumbi 531, ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 139. Guys, abantu barakora. The Choice Live yinjiza amadolari y'amanyamerika 470 kugeza ku madolari 7,500. ubwo tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza 492 kugeza kuri miliyoni 7,800. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Gentil Gedeon official. Gentil Gedeon akaba yarafunguye iyi channel tariki 22 z'ukwezi kwa 9 2015. Iyi channel ikaba imaze kurebwa n'abantu bakaba miliyoni 64 ndetse n'aba subscribers 249. Uyu mugabo rero nawe akaba yinjiza agafaranga gatubutse cyane, yinjiza hagati y'amadolari 663 kugeza ku bihumbi 10,600 y'amadolari y'amanyamerika. Ubwo tuyeshize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza amafaranga 694 kugeza kuri miliyoni 11 ndetse n'andarengaho. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga MIE Empire, YouTube channel y'umugabo bita Murindahabi Irene, yafunguwe tariki 21 z'ukwezi kwa 2 2018, ikaba imaze kurebwa n'abakabakaba miliyoni 39 ndetse n'aba subscribers 285. MIE Empire yinjiza rero amadolari y'amanyamerika 669 kugeza ku bihumbi 10,700. ubwo tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza 700 kugeza kuri miliyoni 11,200 ndetse n'andi mafaranga arengaho. YouTube channel iri ku mwanya wa gatanu mu kwinjiza agafaranga gatubutse mu rw'imisozi igihumbi, na yindi turahasanga iyo bita Afrimax TV. Iyi Afrimax TV iyoborwa n'umusore bita Nameless Campus, yafunguwe tariki 12 z'ukwezi kwa 7 2018. ikurikiranwa n'abantu basaga miliyoni 1, nukuvuga ati miliyoni 1 nibo ba subscribers ifite ndetse n'ibihumbi 160. ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 306. guys, Afrimax yinjiza agatubutse, ikaba yinjiza amadolari y'amanyamerika 718 kugeza kuri ku bihumbi 11,400. ubwo tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza ibihumbi 748 kugeza kuri miliyoni 11,900. Ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Ngabo Medal benshi muzi ku zina nka Medi. Uyu mucuranzi rero ari we Medi akaba yinjiza agatubutse kuri YouTube. Medi yafunguwe YouTube channel tariki 17 z'ukwezi kwa 5 2013. Channel ya Medi ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 192 ndetse n'aba subscribers miliyoni. Medi ubungubu akaba nawe yinjiza hagati y'amadolari 863 kugeza ku bihumbi 13,800 by'amadolari y'amanyamerika. ubwo tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza ibihumbi 900 kugeza kuri miliyoni 14 n'andi mafaranga arengaho. Ku mwanya wa gatatu turahasanga iyo bita Isimbi TV. Iyi ni channel y'umugabo bita Murungisabe, ikaba ariyo channel ya gatatu yinjiza agatubutse kuri YouTube, muri YouTube zo mu Rwanda. Murungisabe wafunguwe channel tariki 29 z'ukwezi kwa 9 2017, ikaba imaze kurebwa n'abakabakaba miliyoni 222 ndetse n'aba subscribers ibihumbi 730. Iyi channel rero Isimbi TV yinjiza amadolari y'amanyamerika 1,100 ku bihumbi 18,300 buri kwezi. ubwo yashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza miliyoni 1,150 kugeza ku miliyoni 19 zirengaho za buri kwezi.
Ku mwanya wa kabiri turahasanga iyo bita Furaha TV. Iyi channel Furaha TV yigisha kubijyanye n'imibanire y'umugore n'umugabo ndetse n'uburyo bwiza bwo gutera akabariro. Ikaba ariyo yaje ku mwanya wa kabiri. Iyi channel rero yafunguwe tariki 23 z'ukwezi kwa munani 2019, ikaba imaze kurebwa n'abakabakaba miliyoni 5 ndetse n'aba subscribers 151. Iyi channel rero yinjiza hagati y'amadolari 1,300 kugeza ku bihumbi 20,800. Ubwo tuyashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza hagati ya miliyoni 1,360 kugeza kuri miliyoni 21 ndetse na 800. Guys, na mafaranga menshi cyane. Yes, guys, tugeze rero ku mwanya wa mbere muri channel zinjiza agatubutse kuri YouTube nyarwanda. Ku mwanya wa mbere rero, ku mwanya wa mbere turahasanga iyo bita Afrimax English. Rero iyi channel Afrimax English yafunguwe tariki 22 z'ukwezi kwa 11 2015. Ikaba imaze kurebwa n'abakabakaba miliyoni 582. Ikaba ifite aba subscribers miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 150. Oh my goodness. Iyi Afrimax English yinjiza hagati y'ibihumbi 15,900 kugeza ku bihumbi 254 by'amadolari y'amanyamerika buri kwezi. Ubwo yashize mu mafaranga y'amanyarwanda yinjiza miliyoni 16 n'ibihumbi 600 kugeza kuri miliyoni 266 z'amafaranga y'amanyarwanda buri kwezi. Oh my goodness. Nubwo rero na urabyiyumviye uburyo YouTube kabisa yahindura amateka ya bamwe, ubuzima bw'abantu bugenda buhinduka uko wari usanzwe z'abantu atari ko ukibabona muri no myaka turimo turagenda tujyamo. Rero nawe ni nkuko nabikubwiye, wowe ukeneye kugira ngo ukube mu bantu bashaka kugira ngo bakoreshe platform ya YouTube, ubashe kuba nawe yaguhindura ubuzima, wowe twandikira muri comment hasi natwe maze turebe uburyo twagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kuba bwahinduka. Rero ndakwibutsa yuko wari uri kuri The Truth Inside, uri kumwe nanjye Bahati Chris nk'ibisanzwe. Nkubwiye ati rero ni bye bye, sigarana amahoro y'Uwiteka, ukomeze ugubwe neza, ubeho neza, ndetse Imana ikomeze kukurinda we n'umuryango wawe naho uri hose. Yes, nkubwiye ati ni ciao ciao, naha mukanya kuko njewe imba ndi update nkuko bisanzwe imorana nawe. Yes.